ADC Haphangni Saktharmungbai dalbidal bemar Hamya no katirna bagai hastini kurung thaio sakamni shepsap najagai tongo lukurokno khumlungni Apollo Hospital ni doctors rok joto hangkor thangai health camp khlai tongmani koktoma aboni bisingo tangsalo telemro bukhasini shodokor kore amchayo thangkha Apollo sakamnok ni doctor Reli Deborma phungni damchini simi sarikni dambroi jora naijakha kabangma lukurokno Tini naimani to online 60 naika, angkai offline 10 naika, dojon patient naika. Bisingo boma hai rugi rok manjaka kisa saikan. Maximum rugi no kulumti phega, kulum rokti te yakumya rok sakor binai phayo. Angkai baksa phega iko suti rogo mane urine infection rok nai phega ta. Bo center na rok tapu nai tongman kala. Tini angkai sodor kori kala yo tuisin nai. Norokle bo department ba bo hospital ni phajing teke norok jaga sak na phaja. Sang khomolong ni phayo Apollo Telehealth Center ni MMU anga jaga ni medical officer ta. Buskang rogle amai ke taisa yapri sajak na de ADC doctor ke. Omoto sang to ma khaine na every month to sini schedule on khoro je jaga area sairo pa jaga o sang thangi nai ko patient ong na ta rugi ro bahai. Asa mem nin sin kisa rese. Angke Dr. Lily Deborma agent sini pass out. Ambe. Dikira rekha. Angke kesarong kesa doctor khatta kasen para check kari. Bitirok tam rekha. Ye mob rekha. Kesa ne bitirika saman bitirika. Bo paranong me pheka. Sing rupasara ne. Kurbosoto kori. Boro ki tini salsa nane ama ke sak na tai ko bandi Ni salsan nang sine mun kisare se diran da kolai.